Yes, ukunda gukora iki ku munsi nguyu wabonye ka konje? Jewe umunsi wa konje wagira ngo baba batubwiye ngo mujye gukoropa. Wallahi. Ase abanyamakuru dukora akazi gakomeye. Nibwo nkoropa. Nazindutse nkoropa. Ugahita uza no kuri radio. Ufite ibitasi byinshi. Unarwaye ibicurane imagine. Nanaje ku kagare. Ni shida hii. Nakundi. Shida za dunia. Zotsi. Yes. Uyu munsi twabyutse tureba amashusho ari gucaniga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Anita PENDO na Mama Sava bari gukubitana ingumi zikomeye cyane. And twabonye ibipfunsi bimeze nk'ibya Mike Tyson. Natangiye mvuga ngo ndafada Mama Sava. Kuko uruva ukunangana ni ikibonke kinini. Later Anita PENDO yamwemeje. Umva afite ingumi? Wagira ngo asanzwe yitoza. Umva. Navuze wait, are you the Mike Tyson they were talking about or what? Hari yamukubise knockout? Knockout man. So I don't know. Ariko se nibi anyway, nacho niba Anita ashobora gukubita Mama Sava kuri ko atankubitiye bazira nsore zamugize kuri wa musore se wagiye muri Leta z'Amerika wamutaye nibura nari kugusigamo ingumi yatanje bikakubaho kubera iki muri kudutera ubwoba muri Leta. Kwanza let me tell you, if you know you are signing in somebody umuntu uterana ingumi njyewe sign me cause I'm ready. Ariko ntabwo twajyana muri ring. Uzajya umukubita? Oya tujyane muri ring natwe twipime kidogo. Nakumerera nabi. Nanjye nakumerera nawe ntabwo wanyine. Nakwirinda kukwica gusa. Uzi ikintu nakoze kuri ya mukino wanyeretse yuko abagore muri no bisi basigaye bafite imbaraga. Keretse ikintu tutari trained for. We can do anything that we kwihagararaho mu gihe umugabo ari kuzana mambo mabaya. Ahubwo niba utwumva nawe ukaba wibaza bose biriya bintu nabigira. Let me tell you woman, let's get piece of advice from Zoxy. Let's get in the ring. Tufate abantu batutoze. Let me tell you abakobwa tukunda kwica amazi. Muri kwitegura iki? Ntago ari intambara y'isi. None to protection. Mujye mudukubita twebwe abagabo. Mwebwe. Tuhura muzi ko turi soft right? So when I get mu muhanda in the night, nkanje utahari muri kwe. Ahantu hafunganye gutya mu mwijima. Mbonye ukuntu uzajya nirinda mwana ntabwo waza ubimbwira ingumi nayo gukubita n'indi nkayo gukubita. Ikindi no game yaduteye ubwoba twebwe abagabo kubera iki se? Kubera ko twabonye yuko abakobwa muri no minsi abagore musiga mufite imbaraga nyinshi kandi niko bigomba kumera. Umugabo nadatana amafaranga power dushapa. Ariko mwana usko nibutse hari umukobwa wancumoye amafaranga. Nza kumumenya twasohotse hari haruguru nzagikubita ingumi. Musazwe muziranye? Ndamuzi mwana. Ushobora kuba ukunda kurwana Zoxy? Oya ngira amahane. 103.5 Capital FM.